Mintuk sang barakku tu di pakaborok lan puang Yesu. Parannu sia sende sita musule lan tepenanda bisaranna puang matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube ye kabe bahasa Toraja. Ya tu kadanna puang matua lata bahasa sia latanannu lan atu ya te dia lalamai Galatia pasal 2 angka misa saya lako sang pulo. Galatia pasal 2 angka misa saya lako sang pulo. Dolo lata bahasa atu kadanna puang mai komi tam sambayang. Ure sumanga tu kadami opuang laki basau molan atu ya te belanna kamu pakala kan ni solanasang. Sia mi pasi patok kan ni la urangi tu yan nato ya moto opuang peda masalo. Tontong komi patudu kan ni upatu borong nate kadami. Ya kesaka kan ni la umbasai mak kada komi lako kami. Ulendu ipuang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Sama mira diong penaanna tokumua angki kilalai tu mai to mase-mase anna ia tu yan nato inang kupa inai bangmo na dipakondi na kuwa ungkilalai to mase-mase ungkilalai to mase-mase sulu solanasang tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus den misa to manarang disanga Jesikel maakada ulendui pasurana nakua ia tu gereja bisa tuo sia menomba lako puang matua ketai itu misa garagan banua bak tu bangunan apa tai anna tuo bak tu tai anna kyangga sia tai anna setai antatang menomba lako puang matua ketai itu agan katuan sika masing-masing batu diakonya. Batonan nakumua moi te garagam banua batu bangunan bisa kitu menomba ulendui agan kasih ka masing-masing. Ya te kadan na Jesikel mempayan batu buti latte atu pandemi batu saki mak posanga-sanga COVID-19. Ya tu garagan banua di nanei sirampun menomba ditutup pirang-pirang bulan masaina ondongpi anna mak tahun duka ya. Apa iya tu kami nomban langan puang matua tontong basia di pogau la ulendu i kami nomban virtual ba tu kami nomban tang sitamu kale sia tang sitiro lindo. Apa inang denduka bangasia tu mak dinna na pogau kombongan na puang matua ia mau tutua sika masing-masing bak tu berdiakonia. Siulu solanasang tu dikaboroi lan puang Yesus Kristus. Lamai te pak basanta atu ya te. Tani untiro malesoi kumua ia tu Paulus. Tangka tu bang manasai laku kombongan dio Galatia kumua. Ya tu Paulus misa duka ya rasulu na puang matua. Tu nasua puang la ungkamayai kombongan senga. Tu tobu tu diomai totang Yahudi. Bak tu kombongan tondok senga. Susi Petrus ya rasulu senga na. Tu nasua puang la ungkamayai to Yahudi. Ya tu yan nato mendadi tanda mana sana kumua ya tu puang matua ungka boro imintu tahu dia lumintu duka tondok landuka tu pak kaboro na puang ya to manasa kumua tontong duka na kilalai siana pak parentan tu kumua inang paralu di kilalai sia diala maseh temai to mase-mase bak tu to makariorio bak tu to kakurangan lan katuanna. Ya tu kada to mase-mase lamen dari duka pak pakilala kumua den temai taun na puang matua tu na tiro bitik tau senga lan liu tondok. Nakilai Rasul Paulus tu to mase-mase sia makaritu tu ungkamaya itu tau ya to mai. Moi anna ya tu Paulus mapari unolai katuanna. Belanna unala sangka puang Yesus Kristus. Yamo puang to mak pakaborok sundun sia malabi. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu pengkarangan ungkamayai temai to bitik
To tanga diangga lalu tondok. To mase-mase. To biasa di saaburan diakonia. Menda diduka tungkanan na puang matua menta malantelino. Yaitu kombongan na puang batu kita. Mintu tomak patongan lako puang lan puang Yesus Kristus. Inang parallo la tapa inai tongan. Sia ta katonganan ni tongan lan katuanta. Tapo gaui tu berdiakonia batu si alamase. Si kamase-masean lante katuan untiro itemei to makariorio. Siulu, ya ketai ita kilalai sia tai anta papayan ni situang kapatonganan talako puang matua tutuo si kamase-masean. Manasa kumua ia tu kombongan batu gereja ia mau misa gereja mate batu kombongan tai gai na susi tu na pokada jesikel. Ondompi tai anta unala sangka kamamasian na puang lan Yesus Kristus. Ya moto may mokomi tatontong ungkilalay siya unala katanan, ungkilalay siya ungkamayay temeto mase-mase, susi misa anak na puang matua. Amin. Tama sambayang. Ure sumanga tu kadami o puang, umpakilalakan ni siya la uswakan ni solanasang. Tuo siya la mase lante katuang kibilan na kami te anak na anak mikad ni tu umpopuang komi puang mamase siya sa palabuda la komintu taon na. Maakure sumanga kan ni siya mengkamoya kan ni lansangan na puang Yesu. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua, tontong bang kipeta dalako kita solanasang kumua ta subscribe ite kadan na puang matua. Siya tak pak bagian ni la komintu siuluta. Kure sumanga puang tontong umpasiria komi kemerampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.